te beda fitnah gamma kan beda ring jura betung iku yang kep tetin bah ngucak teti mun madao teti mak itemu tang telur ilang edi mama beda tetin gi aja mau telur baru keng laki nak tengah ruang fitnah orang ala tanda ki kebayaki fitnah share satu kan kebayi fitnah orang jat si profesi nah mulai ki odi pajat lebur na fitnah udahlah bagus bagus jadi bada orang panika odi na jat pareng lebur na fitnah oh kengain sambian mun lebur fitnah orang fitnaan sedepak ka orang ni bekal te bega ambak kulaku karena orang aku lakoni ka kengain bekal mental ka abak iki sambian adu aki bala ben tetangke po sapopo adu aki teretan seteretan ben sapopo ni kata oning jak embian adu aki genikah ni bekal mental ka abak bade malaikat si ajabu ben bekal deui agi tining munduan malaikat pasti terima anapa malaikat mah pasti terima tak toman saren tak toman adeer wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tak saren tak nginom tak adeer mun guluban sampean kan alhamdulillah patedu ngai istiqomah pengakan alhamdulillah istiqomah benih telok geriki lemak persis bego neket pakai ipotel masuk ke colok panika kita bersih kita halus le cocok boleh ada saja melambungi bapak ngocak ya apa boleh mari petis ke manis mari manis ke kilo bodan ke pi bodoh ada dan lambung wah banjir mangkan rata-rata monoreng lebur apa sani sehat Pak sumu tasihu Nabi Muhammad lebur na pasah rajin ajukan berlebur na pasah mangkan Nabi Muhammad ni kemun atanya Nabi mereksanin le belenjana sobung tore mo na pasah ngireng tawaring curah petung badaya le belenjana sobung ngireng mo na pasah sabini jawab na jek nyaman tore mo ntar pengadilan negeri sampai saya ya cakap pas banget cakap pesa tori mentar pengadilan agama sampai saya gua jabur lebur napa sabacat lebur karena memang pas apa nikah para Arabu kelenon pas apa nikah dalam gulaban sambian melek oning orang apa apa nikah belisna sera belisna beri ganjaran mak napa belisna Allah marah kamu gitu lilimbian coban suramban ke entar mulai tak ban suramban benih hoak ni kenapa daripada pun Allah ni dalam hadis kursi as-sawmu li wa ana ajzi bihi marah as-sawmu li pas saja dia ajri orang ikhlas keng karena engkau muntaki karena engkau tak kira pas orang jadi wa ana ajzi bihi engkau tibi si mana sa berarti kan belis langsung Allah tibi ni